I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi reakcioni video na našem kanalu Ludom. Danas reaktamo ponovo na klinca koji je sebi umislio da zna koji je sebi umislio da zna bottle flip, ali jebi ga, svašta sebi ljudi umisle, pa čak i da su Superman. Ali nećemo sad o tome. Idemo da pređemo na ovog lika koji je sebi umislio da zna bottle flip. Ali prije toga, logično, oprez. Ako se usedete gledajući ovaj video, ja nisam odgovoran za to. Posjetite nadležnog doktora ili farmaceuta. Tek sad možemo da idemo na klip jer sigurnost je na prvom mjestu. Ljudi, da nas igramo File Battle pa krenimo. Evo ga, stavit ćemo tu da snima. Znači ne znam ovaj lik da li zna za nešto što je priprema za snimanje. Kao što je na primjer ova kamera koju je mogao da stavi tu gdje sad stoji i tek onda da krene video. Ali jebi ga. Evo tu ćemo bacati. Neverovatan je taj prvi pokušaj. Šta? Vidjet ćemo ponovo, svaki ima potrebu. Da, i vidite da mu je iza ogledalo koje bi ja volio da se razbije jer bi to bilo jebeno premoćno kako bi mu mama uletla u sobu i uzela ostatke tog ogledala i zabila mu u oko. Pogledajte taj poznati čarap. Znači ja ne znam što je on ovdje uradio sa čarapom. What the fuck je ovo? Pogledajte ovo. Sad ću probati ljudi kako poznate. To je to poznato šmrkanje. Oh my god! Oh my god! Ovo mu se toliko posrećilo da to nije realno. I ono dijete, a govori oh my god. Ono zna šta je oh my god. Znači dođe mi da quitam YouTube ako sam tek počeo zbog ovakvih kidova. Jebote, znači what the fuck je. Oh my god! God damn it! Oh my god! Oh moj bože ljudi! Poslušajte to, znači god damn it. On, sada kada ga pitali šta je god damn it, on bi vjerovatno rekao da je to kifla. Jer ne zna šta je god damn it, vjerujte mi. Ja ne mogu da vjerujem, pod jedan. Ne mogu da vjerujem. Pod jedan, on ne može da vjeruje. A pod dva, ja ne mogu da vjerujem na koga ja reaktam. Znači klinac koji jebeno govori oh my god i god damn it, a ne zna šta znači. Gledajte. Gledajte. Hajde, ostaviš tako. I da, i šta mi tu sad imamo da vidimo? Morate subscribe-at. Pogotovo. Sad ćemo probati. Inače ljudi, evo vidite kako sam se subscribe-o, znači veoma lijep subscribe i profesionalan. Oh my god! Ja ne mogu da vjerujem da ovaj lik ne konta da je 100 puta lakše kad iza ima flaša da se nasloni na nešto. Fora je u tome da flaša lenda bez da nema neki naslonac, a to ovaj lik očigledno ne konta. Oh my god! Oh my god! Oh my god! I neprestano govori oh my god. Tako da ljudi, oh my god, i ovaj video završio oh my god. To bilo to, oh my god, vidimo se oh my god u sljedećem oh my god videu. I ostanite ludi i govorite oh my god i vidimo se u nekom od narednih videa. Fuck you! We make the strings louder.